Guku kimera kia uvandi gigikuviriria arimi thiini wa kaunti ya Embu ni mataritwo mambirire kwivariria tene niguo gutigirira o itata rionthe ria mbura iria yukite ni riavuthika uria kubatie ukuriari wa irio. Utaro uyu uria uvecanite ni ruvonge rwa urathi wa riera ruria rugite mbura ya kimera giki iria iratanywo kwambirira mweri wa 10 nginyagia mweri wa 12 no igukorwa iri nini undu ungituma gukora na unyivu wa maketha. No mbura turona ikwanjiriria kura wiki ya keri kinya gatatu ne coke ithire na ihenya muno wiki ya gatatu na wiki ya keri na ya gatatu thiini wa mweri wa December 2021 ithire uguo turamihe mieri ta iri tu. Wakati mvua imekuwa kidogo, tunawahimiza sana watumie njia za ku harvest maji ama ku harvest water and more so for the purposes of pasture na powder production. Kwana mbura igakorwa iri nini na nguvi miena imwe na makiria kianda kia kaunti ya Embu, arimi ni mauritwo gukora makivoya utarani kuma kuri maabitha a urimi na waugo makora makivanda mimera iria ingitiria riua niguo gutigirira ni mekuona maketha. Hakora ni ta mbembe iturenda mamenyekana mbembe ri tonya gukura wega na mbura iyo nini muno kiasi kiu ni ta mbembe ta DH04 na mwena wa gatakati ya Embu turenda mamenyekana mbembere kukura wega ni ta nduma kana DK Decab 831 na mwena wa iguru makore makimenya ni ta hybrid 516 ama hybrid 520. Na niguo kurigiriria arimi matirona hathara kumana na kuthukanga kwa mimera yao, arimi ni mataritwo makora na insurance cia mimera na wavo gukoragwa makihimbiria muvango wa kuongerera thuguri maketha mao maria mangithukangwa ni tutambi. Tutige kwikaraga tukieterera mbura tondu mbura ni tukuona imera ni cia cenjirie muno nundu wa climate change na batie na hakikisho kana kimera kwa kimera tukakoraga twina mbura ino ya kwigania. Nao arimi a mavio ni maurite kunyivia mavio mao amu unyivu wa mbura ni ugucungirira wagi wa ndea na mai undu ungituma gukora na ikuo cia mavio. Na twarikia ku advise ni andu a agriculture na andu aya ngidagwetwo othe ha kinya livestock na veterinary na andu a public health uria tungika ni undu wa indo ta icio cia flash floods na tuguciandika ciothe maratathi-ini tucoke twike kindu gitagwo dissemination mbere ya mbura yanjiririe kura. Na kumana na wagi wa mai ekaria kaunti no ni mauritwo kwithema kumana na mirimu iria yumanaga na mai ma giko. Na riu ria kwina mbura nini ni muici muno mwena wa mbere south na mbere north ni tukoragwa twina murimu uyu witagwo wa kolera kipindupindu. Koguo ungiona uguo tafadhali mundu ni athie thibitari. Vandore Vainoro TV kuma kaunti ya Embu, Betagwa Peter Mungai.